So ke nako ya dikgang mo BTV News a re simolola pele ka go lebelela ditlhogo. Puso e itlama go tlhama ditiro tse di ka tshwarang 5,000 kwa kgaolong ya Tutume. Maano le methale e harologaneng e solofetse go tiisa tshireletsego mo tirisong ya maranyane mo Botswana. Fa moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Chess Federation a ikemiseditse go godisa serodumo sa chess mo lefatsheng leno. Nna ke Onera Bantenkalakatšhane Tshepiso Sekolo ke a naranola dikgang tse ka puo ya diatla mme Sethiki ya gagwa o tla le re tsa metshameko a re tsena ka tlhamano mo go tsone. Go tla dirwa thulaganyo e tla thusang go tlhama ditiro di ka tshwara 5,000 mo mogameng wa temothuo kwa kgaolong ya Tutume. Se ile baiteko go fokotsa letlhoko la ditiro segolobogolo mo bananeng le bomme. Se se builwe ke mothusa tautona yo gape e leng tona wa tsa madi Ndaba Gaolathe a le kwa Tutume ka la Matlhatso jaaka na tsere karolo mo mogwantong o neng o rulagantswe ke kereke Assemblies of God kwa motseng o ka maikaelelo a go dira madi a ka thusang bomme mo kerekeng eo. A re tletse re makgweng. E re jaaka lethoko la ditiro le ile magoletsa bogolo jang mo bananeng, puso e itamile go tsibogela seemo se ka go ta ka methale e maleba ya go thama ditiro mo mafelong ka go farologana go ralala lefatshe leno. Kgaolo ya Tutume e bo e le nngwe ya tse di kailweng fa di na le mmu o nonneng le phulo e siametseng go ata dikgwebo tse di ikagileng ka temothuo. Se se lejwa e le sebaka se se ka thusang go thamela banana le bomme ditiro ka jaana e le bone ba amiwang bobe ke seemo se. Agriculture, long viewed as subsistence and seasonal, holds immense untapped potential to drive job creation, especially for youth and women. And through deliberate investment in agricultural value chain development, we aim to generate over 5,000 new jobs right here in Tutume, jobs in food processing, in logistics, in agro-marketing, in livestock services, and in agribusiness innovation. Tebelopele e ya go thama ditiro tse di ka thusang banana le bomme e tsamaelana gape le maikemisetso a kereke ya Assemblies of God go rutuntsha bomme go itirela ka diata le go itshetsa. The Assemblies of God has a long recognized vital role which it plays in the women ministry, emphasizing on spiritual growth, on equality and empowering women, especially the young. From the early days, the denomination has encouraged women to utilize their gifts, their talents, and calling to advance God's kingdom. Gone mo ministering wa bomme le gone go godisa barwetsana re rutiwa go itirela ka diata tsa rona ra kgothadiwa gore re ska ra nna sister re ska ra nna bomme ba ileng gore re rulaya mo goreng re nne kana re ba re ntseng hela re lebile gore re ta kana re tla bona thuso go sele se re tshwantse re itirela ka matsogo a rona re roke re bule di business. Go ne ga gatelelwa fa banana le bomme bana le bokgoni jwa go tsaya boeteledipele mo mehameng e farologanyeng ya itshwelelo e akaretsang wa kgwebo o ka one go ka thamiwang ditiro bonolo. Terry Makgweng, BTV News, Tutume. Bagwe ba lefatshe leno ba supile maitlamo a go ka rotloetsa dikgwebo le ditirelo tsa mo lefatsheng leno. Bagwebi bao ba baneng ba tshologetse kwa ditshupong tsa Made in Botswana Expo ba tlhalosetse ha go le botlhokwa go ema nokeng le go tlhabolola mogama o ikemetseng ka go reka dithoto le ditirelo tsa mono le go dirisana le lekana la SEZA. A re utlwang Phokele Boge. Made in Botswana Expo ke putego e apegileng go rotloetsa bagwebi ka go farologana go tsamaisa dikgwebo tsa bone ba lebeletse ka fa puso e rotloetsang mananeo a dikgwebo ka teng segolobogolo go ema nokeng dikgwebo tsa monogae go itirela ditirelo. A lot of SMEs that have come up here, we appreciate you, we see your work, and please, entrepreneurship is never easy, but don't give up. Somebody somewhere is watching, and
Botswana are here to help you. We are here to support you, so keep on doing it. Team OP is here, they are listening. They will take this and really, as they are preparing National Development Plan 12, and work hard to include young people to be part of the economy of this nation. They have seen, they will make sure that their plans are really putting in place the young people of this nation. So special economic zones are simply delineated areas within which the rules of engagement are much different to what prevails in the national space. They provide the opportunity for linkages between the investors and these SMMEs. They create employment. They create the diversification that we are looking for as an economy. And they provide a business environment that is flexible, that is transparent, and that is free from red tape and bureaucracy. bagwebi ka go farologana ba ne ba tlhalosa ka fa ba kgonang ka teng go godisa dikgwebo tsa bone. Partnerships are power. One of the things we don't do very well as Botswana, we don't know how to collaborate. We don't want to partner. But I'll tell you, collaboration is key. Find the right partner. That one person could be your key to unlocking millions. Nearly everything that we do is about upcycling crafts. It is about being proud Botswana and having things that we hold dear taken to the world in a way that helps enrich the homeland, in a way that helps remind us that sustainability and holistic approaches to the green efforts can be a lot simpler and be a lot more authentic, if you will. O tlhalositse fa go kopanela le go rotloetsa tshwaragano magareng ga dikgwebo tse di kgolwane le tse di potlana go le botlhokwa fela thata ka se gape se thusa go abelana le kitso go fitlhela mmaraka o atologileng jaaka mo mafelong a special economic zones. Mpo ke leboga go tsela television Gaborone. Moitseanape wa Baranyane go tswa kwa European Union Tavi Ercola a re go maleba go tla ka maano le methale harologaneng e akaretsang gareng ga emengwe melao e maleba le tlhabololo dikitso o te go tisa tshireletsego mo tirisong ya maranyane go tlhabolola Baranyane mono Botswana. Ercola o buile se kwa tutuntshong ya Baranyane ya Hackashaw Hackathon mono Gaborone ka maikaelelo a go rotloetsa tiriso ya Baranyane e sireletsegileng a re utlwa go beletsang boitshwarelo. Dinako tsa gompieno le go oketsega ga tiriso ya maranyane go baya lehatshe leno jaanong mo seemong sa gore le mekamekane le namane tona ya borukhuti jwa maranyane go sala morago ga lehatshe leno mo lebilong le le boloditseng la boranyane lehatshe ka bophara mo melaong e siame le dikitso tse di tlhokagalang go pateletsa lehatshe leno go ema ka dinao go tsiboga mo go tshwanetse go bepisa manokodoko a borukhuti jwa maranyane. I come from Finland. There's strong collaboration between the institutions, technical kwa Finland go ke tholegang teng go na le neelano e itileng ga gare ga thuto le dikgwebo ke tsone tse jaanong re ikaelela go di rotloetsa le mono go ya pele. To be strengthened. That's what we're seeing and learning as we move ahead. Reason why we have go setse go thaela thata mo mohameng o wa Boranyane segolobogolo ga go ta mo go teng ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di teng mo mohameng o benefit to the Botswana cyber ecosystem. lenaneo le la bo le itibagantse thata le go sekaseka makua a teng mo mohameng wa Boranyane mme segolobogolo go tholanya dithogo go taka ditharabololo go thusa lehatshe leno go itirela lena mo mohameng o. There are no resources for us to use as we know that there are no locally. Go itsa go ikaega ka ditirelo tse di tswang kwa ntle re leka go ta ka sengwe se se lebaganeng le mathata a Batswana hela jaaka go jelwa madi ka maranyane. And people are illiterate in terms of cybersecurity problems, so we wanted to educate them on that. The great thing is in Botswana now, cybersecurity is taken seriously. Boammaaruri ke gore mohamao jaanong ka re o tla tsewa tsia mono mme seo se siamegela thata ka gore kwa phelong ya letsatsi kokomane e tang ke yone e tshwereng Boranyane
ga ba na le dikitso jaana go nna mothogo go bona dithuso tsa madi mme ga ba gare dikitso tse di aname le lehatshe leno ka bophara. Extend these courses to rural areas. Mme jaaka lehatshe la Botswana le tsweletse ka go kgarathela maemo a lone mo mogameng wa boranyane lehatshe ka bophara, dipalo tsa banana tse di kwa godimo le tiriso ya megala a letheka e tsweletseng ka go golela pele go lopa gore bana le seabe ba tshwana le European Union ba dire sengwe gore lentswe le utwale mo Batswaneng gore ba seka ba tswelela e le batswasetlhabelo ba dirukhuti tsa maranyane. Go boletse mang Boitshwarelo, BTV News, Gaborone. Fa di gantse di tswela banne ba motse wa Mababe ba lela ka seemo se se ba apereng kwa motseng o sa go tlhoka ditlankana tsa ditsha. Ba bolela ha seemo se ba ka ha mosing ba tlhoke go akola ditlhabololo le mananeo a mangwe a puso go akaretsa kadimo ya madi go simolola dikgwebo. Ba buile se kwa Mababe Bosheng jaaka ba ne ba kopane le molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Thabang Waloka. A rutle Marathaka Isara. Mo tirong e hapegileng ya go isa ditamelo tse di rileng kwa setšhabeng ke maphata a puso ka go farologana. Banne ba motse wa Mababe ba itela mo go molaodi wa Loka fa ba amiwa ke go thoka ditankana tsa ditsha. Selo se ba reng se ba itsa go ka atolosa dithabololo jaaka go gokelelwa metsi le motakase ga mmogo le go ikopela dithuso tsa madi a go ka isimololela dikgwebo potana. Ha rena ditankana, ha rena mahelo. Ya no aka gra blame batho ba motakase thata kana aka gra blame water utilities thata ka gore wa o tsenya motakase ntse ke tiro ya land board pass tanka monana o mongwe o na le kitso a gore a dirise plot wa hale go bata madi ko sia ha na stanka ngore ga thata ka ipele he ba ga itso duelo tsa ipele so very late ai hela khodi ya hompiene le July la wa go amohela ka di 8 tsa August. Mpola gore gone ha o tshela ja tanka lona mona ha re bolaisa lenyora metsa lona a khala hela 2 minutes la se tsa khadile de ya ka itshologa ka te gone ka hale re bolaisa lenyora le gore re hella ra go hellana go tsedingwe ra go bata metsi ko no ke kako fela molaodi le lekoko la gagwe ba tsibogela matshwenyego a banne jaana. Coordinator a eme ha le botsadi na supa gore bona re hilwe madi a eleng gore ke a ngwaga wa gompieno mme se se diragetseng gore ngwaga wa 25-26 madi a teng ga ise a go ruri ka jalo gore a goreng go a kgwedi a gona gore dituelo tsa lona tsa kgwedi le kgwedi di nne teng ya tanka nkonne ke thaloganya se le tshwenyego la gago le rona re tshwenyegile ka kanya gore tanka e ka kwanwe e kete metsa helatse mme thulaganyo di teng kore hela ne re dilwe ke go bata ditsompelo mme thulaganyo e teng ba rotlhera thaloganya gore go thoka stankana sa lehatshe go taitsa dilo tse di harologaneng. Permanent secretary wa tsone dikgang tsone tse tsa state land tsa tribal land tsa eng tsa di-land board a kere ke ene ebile o na le teng hano sologelo ke gore dikgang tse di ye go sekasekwa re nne le tharabololo ka bohego ne ntse ke buisana le bone go utlwa gore go tsamaya kae ka ne ke itse gore ke kgang ya moruthuta ka kwano mme e santse isi wele. Puso e itamile go tswelela e baya pele matshelo a Batswana go sekaseka matshwenyego a bone le go taka ditharabololo tse di malema tse di tla thusang go tokafatsa matshelo a bone. Marathaka Isara, BTV News, Mababe. Mme re sa le fo molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Thabang Waloka a re go botlhokwa gore motswala mongwe le mongwe a akole ditlamelo kwa leng teng mo lehatsheng leno. O buile se Bosheng kwa motseng wa Khwae o dikilometara tse di hetang lekgolo go tswa kwa motseng wa Maung go ya Bokone Botlhaba. A re gantsi batho ba ba nnang kwa metseng e ko teng yana teng ga ba kgone go ka akola ditlhabololo ditlamelo le mananeo a mašwa puso ka nako. Marathaka Isara wa tswelela. Mo bekeng tse pedi tse di fetileng re wa Loka o boloditse letsholo la go isa ditamelo le mananeo a puso kwa banneng ba kgaolo ya Bokone Bophirima ka bophara
le ka lone a neng a phutha lekoko la badirelapuso ka go farologana go isetsa banne ditirelo tsa bothokwa go akaretsa mananeo a banang le one. O tlhalositse fa letsholo le e tla nna selo modiro gangwe fela ngwaga le ngwaga. Go mo go se rra gore go dise go la tumela re ra gore le tele re itse gape kgosi le re itse jana ka gore thaloganya le rona be re tshwereng diofisi tse di ko Maung be re nna le botsalano jo o itse gore mme le ha re sa goroga kwano ha o tswa ha o ya Maung wa go bona mang a go thusa ka tsela ntseng jang gone go tisa ditamelo yana go molemo mo go rona ba re nna mo dikgaolo tse di kgakala ka gore di-line tsa ko Maung tsela ga re di kgone bangwe ga ba kgone go bona tsone ditamelo tse. Fa ba agela banne ba Khwai ba boletse fa ngwe la matshwenyego a bone e le diphologolo tsa naga tse di gobeyang mo motseng. Sello sa rona ke diphologolo gape bosigo ga re goroga re tisiwa re tswa ko boje re kgatantshwa ke ditao le dinare mo motseng se le gore re mo diphatse ke na le nna ke o tshotse ngwana wa na le bogole mmeyo ha a sesiwa ga go a sesiwa manto a rona kwa lapeng a kere ga o tshotse ngwana go tshwanetse gore go a sesiwe wena yo o tshotse ngwana gore a o na le bokgoni le gore a wa bereka kana ga o bereke ga o sa bereke ngwana ga go ka thusiwa ka tsela ntsi ya maphata a puso a na tsibogela matshwenyego a banni le tsweletse le kgaola bojang a ska la inamela ruri yo mongwe ga ntse a inama a kgetha yo mongwe o leba mo tikologong mme a kgone go itsise yo mongwe gore bona ka go diragala sengwe le gore ga re tsamaya mo motseng mo wa rona gongwe ke le kope gore ga go sa patikente a re emise go tsamaya ka dinako tse e le gore ngwe a re kgone go bona sentle. Lenaneo la batho ke lenaneo le le gore lone ga se re bua ka lone ke lenaneo le gore puso e dile ka lone gore e re tshegetse ga se re kokonelela ke lone le huma jalo ene go tshegetsa ga te gore a gone gore ke lenaneo le le gore tsamaisiwa ka tshekatsheko pele ga o ka thusiwa ka lenaneo le tshwanetse gore o tole moikopedi. Morago ga bokopano jo maphata a puso ba ne ba thusa banne ka ditamelo le mananeo a bothokwa. Mareta Kaisara, BTV News, Khwai. mo go tse dingwe dikgang le tsa mahatsha sele matshweditshwiti a batho kwa United Kingdom ka UK ba ne ba tshwere dipopelelo kwa toropong ya Epping kgatlhanong le bahaladi ko dipopelelo tse di tla jaana morago ga go tswa mo dipelaelong tsa tiriso botlhaswa ya batho mo go tsa tlhakano dikobo tse di pegilweng mohaladi mongwe ko le fa go ntse jalo batho ba ka tshwara makgolo a mane ba ne ba kgobokane kwa hoteleng ya Bell Lehelo le go dumelang le dirisiwa go naya bahaladi ba boroko go tshwere ba bopeledi ba le bararo le fa go ntse jalo mme dipopelelo tseo di ne di sena dikgoberego. Kgang ya bahaladi ba ba tserang kwa UK ba dirisa dikepe tse dinyenyane le seemo sa itsholelo ya ko di tsisitse tšhakgalo mo bathong ba ko. Ora le ora ke dikgang go yana mo BTV News a magala tsa metshameko ka city ke ya gakwa. a ke go leboge kgaitsedi a ke one Rabantheng Kalaka Tshane mme e reka nama e ya pitseng ka dirwe ke bitswa hela go te city ke a gakwa mme ke go tlela dikgang tsa go tsa metshameko tse tsone di reng. Mokamedi wa setlhopha sa Morupule Wanderers Tom Mongale a re ba ikitele sehuba tota go fetsa mo ditlhopheng tsa ntlha tse nne mo pakeng e tlanya 2025-2026 ya leki ya FNB Premiership. Mongale o tlhalositse se kwa moletlong wa dijo tsa maitsiboa o neng o rulaganyeditswe go akgola phitlhelelo ya setlhopha seo mo pakeng e fetileng jaaka se feditse mo go tsa ntlha tse di ferang bobedi mo pakeng e sa tswang go wela. A re utlwe go itse one Sakeng. Le fa ba kgonne go lwa ka tsotlhe go itshetlela mo lekeng ya FNB Premiership morago ga go tlhatlogela ko ka ngwaga 2019 bafana ba magala ba kopang le dikgwetlho di le mmalwa kwa tshimologong ya paka ya 2024-25 jaaka ba ne ba kgaogana le mokatisi Philemon Makhwengwe
le fa go ntse jalo mokatisi yo o neng a tsena mo ditlhakong tsa gagwe ga Mpule a kgona go tshegetsa setlhopha go fitlha se fetsa paka se le mo go tsa ntlha tse di robang bobedi phitlhelelo e boeteledipele jwa setlhopha bo boneng go tshwanela gore ba leboge ba na le seabe botlhe. We didn't want to gore le lebelle bolo hela mo TV kgotsa kgante le lebella tsa mahatsi hela, so it was also a testament to ensure that you come here and make sure that you watch football live. Premier status within Botswana, and that's why really Morupule Coleman, we decided that we'll do that. The success of this season, it was katlego ya paka e ke ka tirisano mmogo ya batshameki le barotloetsi ba setlhopha le botlhe ba ba neng ba re eme nokeng mme re tshwanetse go tswelela re bereka mmogo. Say we shall work together as we did this past season, together the players and the technical team. Re batla top 4 or re batla league. Tota nane ke batlile gore celebration nka be gona le sengwanyana, at least the kaponyana or something, but thotloetso go tswang ba rotloetsing ba ba farologaneng e kailwe nnile le seabe se segolo mo katlegong ya setlhopha. We really appreciate the partnerships other than the sponsorships. Re lebogela seabe sa barotloetsi ba re nang le bone ka ba tlisa kgolo mo setlhopheng sa rona. Moepo o re neela thotloetso ya madi a 5 million mme madi a teng a tsene mo ditirong tsa go godisa setlhopha. About 5 million per annum, and football is quite expensive. And this much is spent on the direct value adding activities. E batla go le kopa go so se le sengwe hela le management gore go mo team ya Morupule e tsenye mo policy ya Morupule e se ka nna so se le gore go dirile re thomo hela le re Elias. Batshameki ba rotloeditse gore ba bereke ka natla gore maikemisetso a bona go fetsa mo go tsa ntlha tse nne mo pakeng e tlang a tla kgone go diragala. Go itsone Sakeng, BTV Sport, Phalape. mme motsana tso fa re tsalla le dikgang tsa rona mo eteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Chess Federation Kutlwano Tatolo a re ba ikemiseditse go godisa serodumo sa motshameko wa chess go sa kgathalesege dikgwetlho tse ba kopanang natso. O buile se kwa bokopanong jwa ngwaga le ngwaga jwa lekgotla leo jo bo neng bo tshwaretswe kwa Phalape kwa gape go neng ga tlhotšhwa boeteledipele jo bošwa jo bo tla tsamaisa lekgotla leo mo dingwageng tse nne tse di latelang. A re utlwe go itsona Sakeng gape. Tatolo yo tlhophilweng a sena moganetsi o lebogetse maloko go mo neela marapo ao mme a ba solofetsa fa a sena go ba swabisa. I am very happy with the outcome of these elections. I am proud to look upon Ke itumeletse maduo a ditlhopho tse le maloko o tla tlhophilweng go tsamaisa ditiro tsa lekgotla le. Botswana Chess Administration for the next administration. O tsweletsa tlhalosa gore jaaka tlhaelo ya madi a aparetse lekgotla la Botswana Chess Federation mo go lepaledisang gore le kgone go tshegetsa metshameko mengwe ba ikiteile ka thupana go dirisa bonyenyane jo ba nang le jone go tlhabolola motshameko wa chess mono gae. We are hoping that with school chess still struggling behind, the clubs can now take ownership of students. Re solofela gore mo nakong ya metshameko wa chess e santseng e saletse ko morago mo dikolong ditlhopha jaanong di tla kwadisa batshameki gore re bone metshameko ya bana ba dingwaga tse di kwa tlase re tla dirisana thata le ditlhopha. In the exco and the clubs, we are hoping that more clubs will come on board. As a federation, you need to be seen to be doing something. Relying on the government, that train is saved. Jaaka le lekgotla ga la tshwanela go ikaela ka gore puso e le rotloetse ka matlole ka jalo le tshwanetse la ikemela ka dinao go batla ba rotloetse boeteledipele jwa lekgotla le ba le dirisanang le bone ba ditlhopha ba tshwanetse go le thusa ka kganye ya babeeletsi. Not necessarily them balloons. The affiliates tsa rona they should help. Re sa le fo moeteledipele yo tswa mo oketse segaisi o rotloeditse maloko a mašwa a sa tswang go tlhophia go tswelela a tshegeditse maitlamo a lekgotla le gore letle le kgone go gola. Important that all of us here appreciate the importance of the organization
go botlhokwa gore rotlhe re lemoge mosolo a lekgotla le ke a kgola botlhe ba ba fa le boemedi go tswa go lekgotleng la BNSC go tla go iponela gore tiro ya letsatsi leno e tsamaya ka tsela e e siameng, which I believe is very, very important that they are here, which concerns them as the mother body. komiti e feletseng ya akaretsa mothusa moeteledipele Thabo Gumbo a itebagantse le tsa maranyane, mothusa moeteledipele wa tsamaiso wa bona ke a bofe, mokwaledi kgalalelo botlhole, moswara matlotlo ke wa Lepile Francis, motsamaisi wa ditlhabololo Dolitha Pelo, fa go itse modimo makgatla a boetse gape go nna moanamisa mafoko go itsonesa keng BTV Sport Phalape. mme motswara wa re betse dikgang tse ka pego e reng pitsi e bitswang hela gote Silver Sky go tswe kwa motseng wa Takatekwane ke yone fentse lebelo la mamma la 2400 meters la mabelo a dipitsi kwa ditshupong tsa gantsi tsa monongwaga a re utlwele se go mo kwa ise. Mabelo ao a dipitsi a ne a tsholegotse ke baratile ba latedi ba mabelo a dipitsi ka dipalo tse di kwa godimo la mmamma la 2400 le fengwa ke pitsi ya kwa Takatekwane e bidiwang Silver Sky go tsweng go Alone Stables e salwa morago ke Salvano ya Gantsi maemo a boraro a gatiwa ke Highway Star. Kompeni ke bona e performile botoka go gaisa ka Monday ko Kokotsa go se dile number 4 mo 2.4 Maloba e dile champion ko Mabutsane. It's a winner 1.6 number 1, e be boa etswa 2.4 number 1. Be re a Kokotsa ka Monday wa di 21. E be eta etsa number 1 mo 1.6. E be sa dire sentle mo go 2.4. Me be re nna tshera go e be re ka re baakanyetsa lobelo lo la gompieno. Mongwe wa barotloetsi ba mabelo a go tsweng kwa Botswana Tourism Organization o kaile ha mabelo a dipitsi a godile fa e sale ba simolola go nna barotloetsi. Me sala re kopana le bone kgolo ke nametsang tota ebile re dumela e tla ya ko pele mo ngwageng o re mo gone o re bone ha re kgolo the Racing Association e kgona go affiliate le ba Sports Council and nine affiliated body mo go supang gore thotloetso ya rona e kaile gore mabelo a dipitsi ana le boleng maaka le jwang le motshameko o ka salwa morago mme ko ntleng ga gore ke motshameko hela go ba go kopana motshameko wa go beeletsa o e leng gore ba go beeletsa ba Gambling Authority ba simotse go le bona go itshupa gore ba ka nna le thotloetso mo go one re ntse re le ko hela re operate in isolation ano kana go nna ngwana wa Botswana National Sports Commission gora gore one ya ka ba skile ba re tsenya mo dithuthuntsong gore supetsa gore administration e dirwa yang ke batho ba leng gore ga le ba re thusa ka gore ha botagane ke jontse re sena najo mme bile ba re thusitse ka mo leng gore totara ba leboga ha nne re bereka re le ko re ka boditseng sa kgona go di hitel mo Botswana Horse Racing Association re na le motho re kareng o emetse dijoki a bidio re ba kang ba beile ke ene foromane a dijoki gona ano nyana go tswa ko morago taga go ne ra gona le race go be go sena madi a separate a dijoki mme mona go nya gompieno every race organizer ha dira price list go na le madi a bang ko thoko e nna a dijoki go ne mo re bata gore le gone go ba go gona ano nyana we are working very hard le di companies tsa di insurance gore re bone gore di kgona gore di ba insure ba insurance di pitse ka gore sport is a very risk mo mabelong a mangwe lebelo la 1600 meters Thoroughbred le gapilwe ke Silver Sky e lengwa serota ke Salvano Hawe le Motou go tsweng Namibia e gapile maemo a boraro lebelo la 1600 meters e le la Crossbreed le phamotswe ke Magic Hunter e latelwa ke Silver Sun mme Mama Africa e tsere maemo a boraro le segomo kwa isi BTV Sport Gantsi. Motswana wa tshopego eo e le yone e jang kgano ka ha bontshonyaneng a ke leboge morarre tshepiso sekolo yena na re la dikgantse ka puo ya diatla mme one re banteng ka la ka tshane o eme sentle go tsweledisa ntsa ga re la tiro tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect go fitlhela re kopana gape modimo ene le wena. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live,